nye ninye nzia na ninye guo na ninye thayo vai mundu wenda kwasa atesilite balani munyanya wa masomo meto jondu kanisa wambe wakusi Kristo kwisilangwatanio yo wikiku thaithine na beba wa wendo na winyivyo uthukumine ubo museo wa umuthi wimumelia Yesu tawenzia ya kuthi kwasa uwo wa kwitikilwa na thayo wa kwikalwa. Isomo yambe nitukwigwa undu utalo wa Kristo mambe wongelekete no uwo mabata mongelekete nikwethiiwe na ngananio katikati wa Ayuti na Kiliki iulu wa kuanywa nesa kwa utethio ula wanengawe akandiwa. Atume ni mathinikiie batausu na mituki nimetie umbano wa ati yonthe na mama kulia manyube ya ume mwonza mena nguma nzeo ni kana maungamie na kunengane motethio kwa ndiwa cia Kingiliki na ciana cio onthe ala manyubiwe Stephen, Philip, Procolus, Nicanor, Timon, Parmanas na Nicholas wa Antioch maya Kiliki wonanio kana ikanisa ya Kiliki yaitonya kumina mathina mo. Atume ni mama ileile moko na kumavoyea ndeto ya Ngai masakalamendi na uthukumine cia bata muno kanisani ila Kristo ambiliilie na ila beba muthulumila cia kila mundu ni mwite oke na ngontheu na kuthukuma Ngai kwa nzia cionthe kwa kutethia ndiwa na ciana cio kutethia aku na wau kumasisia ala obe kwete mugo musiene nguthune makanisani kumaboya atu imaitu ona avakani. Isomo yake ele mutheu Petelo etu ya kanisa ne nyumba ya veva yakitwe na mabia methayo iulu wa ivia ya thayo ya Kikotoni. Petelo atumie ngelekanio ya ivia ya Kikotoni kuelesia mubango wa Ngai utabalane kane mundu ta Kristo Ngai no twaka atwithiwe nyumba ya veva athembia theu tuthemba nthembo cia kiveva ila cietikila wa kwisila mwana wake Yesu Kristo ibia yila kimaleile yatwikie nene ya Kikotoni. Yesu ambiwe ngelanioni ni Ayuti maimolea matesikana niwe mwana wa Ngai ula wokie kunthe kutwabosia kuma ukombone wa Satani ta Kristo tumuikie na kumuthukuma Yesu usu akwie kwondo witu twatwika ucia munyube mbai ntheu twakwata uthembi wa kiusumbe na mbai ngathime andu make ala wametie kutwika cheni na monyo wa nthe ubo museo Yesu muthenya wa muthia wa kana mutheu emombania amanyua make ni kana maelewa ni bata wa kiku chake ngelanione matabia no kucioka kwasa na akamatumia muthenzio wa beba mutheu itina wa kwiyumia kutabania ubo museo kwisila utonyi wa beba usu mutheu makakomana nake ingi nyumbani ya Asa na mina kuthina kumusevisia bandu ngacioka na ngimutwa kwakwa vaivata wa ngocio kwithiwa na kiuyu nondu alama kwa tame ya Ngai na memwendele ni museo makalika usumbene wa Ngai. Yesu yasiani wenzia nondu ta mwana wawe wa Asa na ta mundu waguo ni wauvuanio mukelemu vyu wa Ngai Asa kwa alama manyeasia kana ndini nitonya ututwa kwa Asa kana mwikalo museo na mwailu wewe kani ututwa itune. Yesu matabia ni wenzia nongalu itemu isyo nondo umia kwa Asa na newe senzia ya kututwa avo no nginya twikwatania na Yesu kwa wendi na meko kwisila ngoo situ na ileko situ. Nzia ya kuthi kwa Ngai ne nzia ntheke ya ngelanio ne nzia itesila wa muno nzia ya winyivyo kwilea na kwinengane kuthukuma andu ala angi. Thomas A. Kempis mwandiki wa ibuku yetawa Imitation of Christ aeleisye asiati patenzia vaikuthi vate uwo vaikumanya
na bate thayo vaikwikala thayo. Yesu otau niwe uguo, Mahatma Gandhi aisie Ngai ni uguo, na Yesu ni uguo nundu niwe uvuanio wa Ngai. Atumanyiasya Ngai nitei wendo no tusubiana no tuwekea. Yesu ni wendeto ya Ngai na wonanio wa wendo wa Ngai kwitu kwisila kikuo cha ngelanio. Kumantha uguo bandu bangi ni kululutika na kuvaluka uvunguni na ukutakutanione. No nginya tuboye na mwandiki wa Sabuli ya 86 amemwia Ngai manyisya undu ukwendanike ni kanani atiye uguo waku. Muthia Yesu niwe thayo, nondu niwe Ngai wa thayo nae na thayo wa tene na tene. Niwe utunenga beba mutheu ula munengani wa thayo. Yesu nutunenga thayo kwisila maskaramendi. Yesu athayo ukieni kana atunenge thayo utathela na otau thayo kwa usu. Kwithiwa na usu wa thayo ni kwikala nthini wa Ngai. Nitwaile kumumanya Yesu na kuatia nzia yake. Ethia wanaitu misani, Bibiliani, masakaramendini na nguthune cia mboya. Twamuikia ona mawia ala watethasya tukatethia. Nitwaile kwikala thayo wa Yesu ula tuikia kwa kuthimisa tuyathangau na kuosa mwina thakame yake, kusoma ndeto yake na kumibindisya, kuosa maskaramendi ala matwailite, kuatia mautao maveva mutheu ula wi nthini waitu, na muthia kunenania na Ngai kitina cha thayo mboyani cia kimwene na mboyani cia musyini ona mboyani cia kanisani. Kwa uo Yesu niwe nzia, niwe uo na niwe thayo.